Ajkula goblin. Ovu ajkulu ponekada zovu i ajkula fosil, zato što je veoma retka i živi u najdubljim delovima okeana. Ajkula goblin je otkrivena 1989. godine u Japanu, a ime je dobila zbog svog specifičnog izgleda i karakterističnog mehanizma napada na plen. Zambezi ajkula. Ova ajkula dužine 3,3 metra i težine oko 145 kg se smatra za najopasniju ajkulu na svetu. Veoma je agresivne prirode i ima sposobnost da neko vreme preživi u slatkovodnim područjima. Velikousta ajkula. Velikouste ajkule su toliko retke da je 2015. godine primećeno samo 60 njih. Poznate su po svojoj ogromnoj usnoj duplji i mogu da dostignu dužinu od 5,5 metara. Velika čekićara. Sa dužinom od 6 metara, težinom od 600 kg i zubima oštrim kao žilet, nema sumnje da ova ajkula predstavlja veliku opasnost za životinje u moru i ljude, iako su susreti sa velikom čekićarkom veoma retki. Grenlandska ajkula. Sa dužinom od 6,5 metara i težinom 1 tone, grenlandska ajkula je na drugom mestu najvećih ajkula mesožderki. Sreća po ljude je to što ova ajkula živi u dubinama Arktičkog mora, gde se veoma retko susreće sa ljudima. Još jedna zanimljiva činjenica o ovim stvorenjima je da mogu da žive do 400 godina. Pacifička ajkula spavač. Pored toga što je jedna od najvećih ajkula na svetu, pacifička ajkula spavač je jedna od najmisterioznijih. Jedino što se zna je da ova ajkula može da dostigne dužinu od 7 metara i težinu od 360 kg, ali ove ajkule nisu nikakva pretnja ljudima jer žive u velikim dubinama mora. Tigrasta ajkula. Tigrasta ajkula, poznata kao tigar mora, živi u tropskim i toplijim vodama u područjima Tihog okeana. Može da naraste do 7,5 metara dužine i dostigne težinu od 680 kg. Zbog ogromne veličine i agresivne prirode, ove ajkule su na drugom mestu po napadima na ljude. Velika bela ajkula. Najveća velika bela ajkula ikada zabeležena je bila dužine 8 metara i težine 220 kg. Zbog svoje neverovatne veličine i veoma agresivne prirode, ove ajkule su na prvom mestu po napadima na ljude. Golema psina. Ova ajkula je druga na svetu po svojoj veličini, sa dužinom od neverovatnih 12 metara. Međutim, golema psima ne predstavlja nikakvu pretnju po ljude, jer se isključivo hrani samo planktonima. Veoma su prijateljski nastrojene i omiljene su ribe ronioca. Kit ajkula. Najveća kit ajkula ikada izmerena je bila dužine 12,5 metara i težine 21 tonu, ali njihova ogromna veličina ne predstavlja nikakvu pretnju po ljude. Kit ajkule su veoma prijateljski nastrojene i dopuštaju roniocima da se uhvate za njihove peraja, kako bi putovali zajedno sa njima.